Cara follow trend yang selamat. Okey, sebelum kami share signal pada hari ini, bagi mereka yang tak tahu cara untuk korang join Telegram Prof Duit, Instagram dan YouTube Prof Duit ni adalah korang tengok saja link yang kami sediakan. Okey, korang boleh klik saja Linktree dekat profile kami ni. Okey, korang akan dibawa ke Linktree Prof Duit. So dekat Linktree ni, yang first kali korang boleh daftar broker untuk link pertama dan kedua. Lepas tu korang boleh tengok tutorial lengkap, boleh tengok signal update, dan korang boleh follow social media kami. Kami kumpul semua link kat sini untuk korang follow. Okey, pastikan korang follow. Pergi saja pada Linktree Prof Duit, tengok dekat profile. Okey, untuk signal hari ni kami nak share dekat Great Britain Pound Swiss Franc ada satu momentum yang kuat. Okey, price buat kenaikan straight, lepas tu dia macam ada satu breakout dekat area sini, tetapi price tu naik balik semula dan dia buat breakout dekat kawasan time frame yang lagi rendah, dan dia buat retracement dekat level sini. Okey, kalau signal macam ni, kami suspect dia akan buat kenaikan semula, sambung momentum dia. Alright, sebab kat sini korang boleh set stop loss dekat previous low, dan korang boleh set take profit dekat area yang lagi tinggi daripada previous high. Okey, TP korang boleh set kat sini, dan boleh saja entry dekat level sini. Letak saja stop loss korang pada level previous low, ataupun nak lagi kurangkan risiko, nak loss lagi sikit, letak di tengah-tengah antara previous low dan juga korang punya area entry, dan take profit letak saja sebelum area zone. Okey, supaya senang untuk korang hit TP. Okay, itu saja signal untuk hari ni. Pastikan korang follow social media, tengok link dekat bio, chat saja dekat Instagram dan TikTok. Kami akan reply semua chat korang. Kami akan ajar korang trading for free.